Maya pabingi po kaya kayong sablang kapatad king kasalpantayanan. At syuta na po ngeni king Martes, king kalima ng Domingo, ning pamanyubling nebye. Kaniting banala kapag masusyan, iabetala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking kayadunan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan da rin kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan da rin kaladwada rin kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan da rin kaya katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabetala ka rin kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Rolando and Eder Nicdao. Para king special intenciones dari Rowelyn Nicdao, Max and Susan Herana, Leila Abiog, Ray Anthony Maliwat, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manet Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Doktora Jelly Kiwa, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, Susan Bernardo, ding St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, at ding St. Jude Village Officers at Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Catherine Lareza, Elmer Trajano, Nilo Udan, Paz Swing, Jerry Hudson, Ronald Nicdao, Natividad Bautista, Estrella Navarro, Annalyn Ocampo, Herman Simon, Mercedes Kayanan, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alanganggang kapaynawan da rin kapatadtamong Meyango Bie, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Victoria Lingad, Marcelo, Dolores, Roman, Vivencio Mangabat, Felicidad Malyari, Conchita Lorenzo, Lucia Baluyot Mendoza, Jesus Bautista, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at ding detang alanang makaganakapa karela. Talakad tapo at abiabetayang pugayan at parangalan ng Ginoo para king antipona ning pamagmula. Puriyan niya ing Diyos, ikayong sablang tao, marangal o alang dangal ang makitakot kaya. Dinatang na ing pamagligtas ning Diyos, pepakit na ing kayang upaya, at ing upaya ning kayang Kristo. Alleluia. Anting metong a pamilya ning Diyos, may tipon-tipon damungan, king lagi ning ipa, amponing anak amponing banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginudamong Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiyagom ning banalay Espiritu, manatili sanang parati kay kayungan. At kaya kaanti mo rin. Kakaluguran, kimit mong kapakumbaban, at king kataymikan, daring kay katamong pilubluban, ganakantalangeni at sisyan, ding sablata mong kasalanan. At adwanta mo, ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginoo ikang babye kaligtasan, upaya at tetagan karing kekang alagad. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo ikang babye king kekang kapayapan karingating banal atakot keka. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo ikang magdala king kapayapan ng Kristo kaya kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo.
Oy paming mayupaya, binalik mo king kekang balayan ing biye alananga, kapamilataning pamibangon mo kang Kristong kekang anak ibat king kamatayan, patibayan mo sa ing kaming kasalpantayanan, at pasikanan ing kekeng kapanenayan. Kapamiladan, kapilan man sana, may pagdudan, ing pangatupad daring kekang pangako. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Karingal Doreta, dinatangla, king mapinaudyo, ibat Antioquia ning Pisidia, at ibat Iconio. Ikwara lang ayamuyot ding tao, laban karing apostol. Pe masibas de Pablo, at kelad ka delwal, ning balen, inyang balara metene. Dapot milupong lakea, ring alagad, at kabang pilulupungan de, mibangon niya, at mibalik king balen. Itang tinuking aldo, ya ampon i Bernabe, bintala derbe. Kay batdang penaral ing maya pabalita, karin derbe, at kay batdang menikwang dakala alagad, mibalik la ka rin Antioquia ning Pisidia. Kay baddang pepaindalan Listra, ampon ka rin Iconio, pepasik nangan dalalub ding alagad, adis nanda ka rin, at inusukan dalang manatili, king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalan, dakal akasakitan, ngarang sinabi, bayo tamo milub, king kayaryanan ning Diyos, king balang metong karing iglesia, tinuldulang makatwang talapanibala, at kambening pamanalangin, at pamag-ayuno, peniwala ra, king ginu akarelang panaligan, dinalan la Pisidia, at miras la Panfilia, kay batdang penaral ingamano na ning Diyos, karin Perga. Tinaglos lang minta karin Atalia, manibat Atalia, miglayag lang pabalik Antioquia. Nung nula, kamumulan, mi panibala, king grasya na ning Diyos, para king obrang ngeni kwar ng lubos agampanan. Inyang miras la Antioquia, tinipon dala ring miyembro ning iglesia, at beli tarangan, ing sablang depat na ning Diyos, karela, at nung makanano reng biglat ning Diyos, karing pagano, ing dala na painturo, king kasalpantayanan. Menatili lang malambat, kaya bera, ding alagad, karin Antioquia. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, dalit apakibat. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian o Ginoo. Ulitan tayo po. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian o Ginoo. Maya pialub ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at yu karing sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pesalamatan da ka. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning keyang kayarian o Ginoo. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Ing pamag-ari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian o Ginoo. Parati keng pupuryan ing Ginoo, pabusta ning meto ketawan, kayang puryan, ing banal ng lagyo, king kapilan paman. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian o Ginoo.
Talakad tapuban parangalaning maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, nga naning Ginoo. Ing kapayapan ko, babye ko ke kayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Jesus sinabi na karing kayang alagad, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan babye ko ke kayo, ing kapayapan na nakalupa ning babye na ning yato, kayo sukat mababali sa umitatakutan man. Dimdam yung sinabi ko, makoko dapat mibali ko naman ke kayo. Nung liguran nyo ko, sukat kayong tumula king munta ko king iba, uling ingib pa may git yakan ako. Sinabi ko na iti, ngeni ke kayo, bayo pa mapalyari, banpotang mapalyari na, maniwala kayo. Ko na pakakapapa, ing sabihan ko ke kayo, uling daratang ne ing pamuntok ning yatong iti. Alayang upaya kanako, dapat daratang yaban akilala na ning yato, king kaluguran ke ingib pa, at king daraptan ko ing yuyutos na kanako. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng gagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabengi po kay kayong ang sabla. Metong po karing masakit na sitwasyon, apapatupad ng tuntunan, kay katamo ning gobyerno damo, kaniting kasagsagana ning pandemya. Metong masakit na sitwasyon, apapatupad ng batas o tuntunan, kay katamo ning gobyerno, kaniting panahon ning COVID-19. Yapin po ing atin pa rin po kanong Pilipinong pasaway kay katamo. Dakala pa rin po kanuring masyas buntok kay katamo, lalong-lalo na king NCR, king Manila. Po? Atin pa rin po kanong lalabag, king batas sa yuyutos na ning gobyerno, atin pa rin po kanong emaminto, sabi da ng mag-face mask, atin pa rin po kanong masasabuntok, sabi da ng observe physical social distancing, atin pa rin po kanong emaminto. Pagana po, ing pamaminto, tanda ning kaya lang respeto. Po? Kasi kamaminto, so wala kang respeto. Ing pamaminto, tanda ning kaya lang lugod, masabal at respeto. Tutuya mo naman po ing kabaligtaranan niti. Siyempre, nung ating maminto, ating maminto. Nung maminto ka, king paira labatas, akwa mong miligtas. Nung kaluguran ing meto nga tao, ing kaburyana, yang pamintuan mo. Makanya na makanyan po, ing sasabihan na mo naman ng Ginoong Yesus, king mipa sa ebanghelyo, kaniting aldong iti. Nga nang may ngamano ng Ginoong Yesus, karing kayang alagad, king pamamasata mo, kaluguran kay ingib pa. Kaluguran kay ingib pa ko, nga naking kapupusa na ng ebanghelyo. Kaluguran kay ingib pa ko, at ing yuyutos na kanako, iyang daraptan ko. Nga na, malino ng pisyag Yesus iti, karing alagad na, kaluguran kay ingib pa, at daraptan ko, ing yuyutos na kanako. Nga na po, apansinan niyo po, kang Jesus, mitutuglong larete nga duwang amano, lugod
at pamaminto. Mitutuglong lareting ado nga mano kang Jesus, pakamal at kapamintuan, kaluguran ng ibana, inya mamintuya, pakamalana, ing sasabyana, kaya ng ibana nga tsubanwa, niya iti ing daraptana. Nepo, ing kapamintuan po, baloyo pamipasyag yang lugod, pamipasyag ya pong pakamal. Nepo, nano po ing payabot na nitiking balang metong kaya katamo? Aing kaburian at yuyutos na ning pakamalan, ya po sana'y kay katamong daraptan. Ing kaburian na ning kay katamong pakamalan, ing yuyutos na sana ning kay katamong kaluguran, ya sana ing kay katamong daraptan. Kutang mo po, ita mo kaya kumusta ta naman mo? Kumusta ta naman mo kaya? Ing kaburian na ba ni nga pong ginuyang pamintuan tamo? Ing kaburian na ba ni nga pong ginuyang gagawan tamo? Ya ing daraptan tamo? Ewari metong karing iyutos na ning ginu kay katamo. Iti sinabi ni karing alaganat, makanyan mo naman kay katamo. Nga na, may kakalugod kayo. Antimo nung makanano ra kayong liguran, nga ng Yesus. Pero neng kaya iisip ko, upat bala mo yata, neng kay, iti ay may papamintuan. Tang may kakalugod kayo, sobri nang sabyan, kaluguran me. Luguran me, ing pakamalan mo, ing kalupa mong tao. Pero neng kay, iti ay may papamintuan. Bakit? Eya ba may papamintuan iti? Mekad, pota uling eta, eya mararamdam masalese. Pota naman, akakwatayang akakalingwan, inyapin iti, eya may papamintuan. Posible mo naman po ita. Lawan niyo po. Ewari po, potang mamalengki kayo. Potang mamalengki tamo. Dakal karing mag-grocery, dakal karing mamalengki, atin lapong listahan din. Bakit? Ban kanita na numaning karelang saliwan, eda, akalingwan. Nebo, makanyan mo naman po, kay kataming paganakana, ning may pasyag ebanghelyo. Nano po yung paganakana nite? Listata mo kano, ing nano mang daptan tamo, ban kano kanita, makapamintuta mo, king kapag nasana, ni nga pong gino, king kaburiana, ni nga pong gino. Paganaka po, ing kaburian at yuyutos ning pakamalan, iya po sana ing kekatamong daraptan, iya po sana ing kekatamong pamintuan. Talagad ka man po. Pakamalan kong kapatid, makatipon tangan nga ni Keti, ban pagmasusyan, ing sentro ng misteryo ning kay katamong pangayapbus. Manalangin tamo, king maligaya tang Gino, para karing sabla tamong pamangailangan, ating pamangailangan na ning mabilog ayato. Karing balang kay doanan, ngayongan pong maniga po, Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. O ibang malugod, tunay mo kayang liguran, inyabi nyeme, ing kabubugtungan mong anak, bani kabos na kami. Alilan mo't gawan malugod, ding may mutming puso, ipanalangin mi kaya ka o Ginong. Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. O maligayang Ginong Jesus, pisanan mi ing krus, at mi pako ka rin para king kaya kaming kaligtasan. Saupan mo kaming mamusan king kaya kaming krus aldo-aldo, ipanalangin mi kaya ka o Ginong. Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. O banal na Espiritu, inyang meteya para kaya kami king krus si Kristo, binyene kaya ka ing mabilog ayato, ban pasiglan me. Manuknangan ka kaya kami, at ituro mo kaya kami ing katutuan, ipanalangin mi kaya ka o Ginong. Ginong menat bus king yato, pakiramdaman mo kami. O lubos mayupayang Diyos, saupan mo rin kaya kaming pamuntok, ban pisan metunganda kami kaya ka. Lasakan mo ring sablang sagabal, amanyag sagkya kami, at sisira king pamiutos ning metong at metong, ipanalangin mi kaya ka o Ginong.
Ginong menat king yato, pakiramdaman mo kami. Iabetala mo rin po kang kakatamong panalangin, ding makatuking kayaduanan. Para king kaligtasan ng balang metong kakatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kakatamong ega-naganang frontliners, ipanalangin taking Ginoo. Ginong menat king yato, pakiramdaman mo kami. Iabetala rin po rin ding makatuking intensyones. Para king kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Rolando and Eder Nikdaw. Para king special ay intensyones dari Rowelyn Nikdaw, Max and Susan Herana, Leila Abiog, Ray Anthony Maliwat, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manette Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Dr. Jelly Kiwa, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, Susan Bernardo, ding St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, at ding St. Jude Village Officers at Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Catherine Lareza, Elmer Trajano, Nilo Udan, Paz Suwing, Jerry Hudson, Ronald Nikdaw, Natividad Bautista, Estrella Navarro, Annalyn Ocampo, Herman Simon, Mercedes Kayanan, at ding sablang kapatad tamong masakit. At para kiring alanggang kapainawan daring kapatad tamong Mayang Bie, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Victoria Lingad, Marcelo, Dolores, Roman, Vivencio Mangabat, Felicidad Malyari, Conchita Lorenzo, Lucia Baluyot Mendoza, Jesus Bautista, at din sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginong menat king yato, pakiramdaman mo kami. Ngini po doon taming sarilitang kapagnasan. Oy pa mga tsubanwa, biglat mo ring pasbol ni ngalanangga, para kay kami kapamalataning pa maglupig ning bugtong mga naking kasalanan at kamatayan. Ding panalangin ay nagyag ng ipayabot mi kay kaning banalay espiritu, mi pakibatan lasana. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kay kang kayapan, tinggamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ning kapun at pipagala ning tao para kay kami magawang tinape ning biya. Mi puriing Diyos kapilanman. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kay kang kayapan, tinggamiting alak kay ang pangmikeka. Alak kay ba't kingubas at pipagala ning tao para kay kami magawang inumana ning kaladwa. Mi puriing Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya araban ng Diyos ibang mayupayang toto. Tanggapan sana ning ginuiting daon karing gamat mo, ki kapurit kaligay ning kiyeng lagyo, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang tanggapan mo reting ay naipat king kay kang Santa Iglesia.
Ing maulang tula ababye mo ke kami, mirasana king kayang kaganapan ka rin banwa. Itingan po atuan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginuma natili ke kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring pusuyo, makayat na no king Gino. pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos king alangang katlubos mayupaya. Pupurianda ka king lubos maragulatula kaniting panauning pamanyubling mebya. Inyang Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Iyang tunay kordero ay milalako king kasalanan ng yato. King kayang kamatayan sinintang na, ingke kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ingke kaming biye. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, dadalit mingke kang ligaya. Layon makyabe kami king alangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yaing Gino. Diyos sa mayupaya. Mitmuyaing banwa ating yato king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyuning Gino. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banalo ipay kay panibadhaning sablang kabanalan, ulinita pagbaralang bume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat ya kega. Piraso ne at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bad ni ngapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis kring kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na ring kasalanan. Dapta nyo iti bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datayang pasibayo king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan miyo ipa ing kamatayan at pamanyubli ng bebye ni ing anak mo. Daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kamingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino inke kaming Obispo, ipasiano inke kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag, meteya kambe ng Kristo, medakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miya, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos,
Kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenad keya, ibang mayupayang tutu kagum ning banali Espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen. Ngini po, andi mong anak ng inambun ning katamong malugod agino, maus tamong ngini keya karingamanong tiro na katamon. Ibami hacuban wa misamban yaing lagyo mo, datangin kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo ket isu lipantiban noa mi pamintuan ing loob mo ing kakanan mi king Aldo ibiemu ke kami king Aldo ngeni ampoi patawad-Mu ke kami, ling salami ke ka, anding pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, magaemu ke pai saul king tuksu nunei kapusking marok. Ikabos mo kami yung king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasaupan ng kang bakalulo, parati king mikabus king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang manianaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapang abos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalbandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Gino, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngang sabla. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Ngayon kay katamong malugod ag inu Yeso Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, noon laring mayaus king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Nung miyagong tamo king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong sublita mo namang miye kalupa na. Alleluia. Manalangin damo. Oy baming malugod,
Balikdan mengmit mong ganaka, ingge kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ningge kaming bangakabus, miras kesana king ligaya ning pamanyubling miye. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lukluk tapo sa guli po for a short announcement. This coming May 18, 2020, that is Monday, the St. Jude Thaddeus Parish Youth Ministry will be having the Kids Summer Workshop 2020 online. The online workshop will be providing 3 talents: music, dance, and arts. For any details and registration, kindly visit the Facebook page, Youth of St. Jude. Thank you. Siklod tapungin. Para king oratio imperato. Ing oratio imperata, laban king pamaglaganap ning COVID-19. O Diyos sa ibame, lalapit kami kay kakaniting masipit na pamangailangan me. Adwan mi kay ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal tao. Panalangin mi ngantabayanan mula ring taong may tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan detang meya ngunabye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king ikakayap daring sabla. At ban makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patuk nangan mo na ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabus mi karing takot me. Pagkala mo iti king kapamalataning kinuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye ang pon magari kambe mo, king kame tunganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kay kaking kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, indu ning kabaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka antimuri. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, mayarine, umen ako ngan ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.